Akasbani Imphal, Wahengum Rajesh na pau pajari, Ahanpada, Marueba Pau. Manipur Santi Hanjilana Papandamda, All India Trinamool Congress ki MP Mangana Saba fact finding gi mir kangbu ngasi, Imphal da tunglare. Manipur atu matamda tangdu laitaba poro haiba yauna, tongan badabi sing tauraduna ngasi, tampaki mapam kada wakat mipam pamke. Imphal West, Bisnupur, Amasung Thobal Jilagi oina hayeng ayupung mangadagi nungtilpung ani pauba, curfew komtokani. Sarkar na hari hayengdagi hogudriba sangsaki nongju mifamda Manipur gi hojik oriba piyong gi matangda khalanaba sem saduna lei amasung sangsaki nongju mifam hayengdagi hawragani mathang thagi 12 pawba chathagadaba mifam asida punna sitting 13 leigani. All India Trinamool Congress ki MP Mangana Saba fact finding mir kambu ama numin inigi kongsatang asi ayuk Imphal da tunglare. Mir kambu asina Churachandpur da chatuna relief camp ta lairiba miyoi sing amadi tongan ba community singi lusing basing yauna NGO singi mir kaya ga su unaki. Imphal hek tunglabaga mir kambu asde yauriba Assam gi MP Susmita Deb na hai tha ani helabe irang asi kendra amasung Rajya Sarkar na laksin bangam da bahibasi laibak thibani. Manghai mute kangbu asina Rajya sa leriba tongan ba jati kangup sing miyoi sing amadi relief camp sing da satuna mapam adra changjapam loduna leriba miyoi singa unaduna Manipur Santi purokna bohona bada mateng pangani. Manghai fact finding team asigi report Trinamool Congress ki luchingba amasung Nongchup Bengal gi Mukhyamantri Mamata Banerjee da pisengani. Mahakna hai Thousands of people are in the relief camps. We will go to all relief camps of all factions. Our leader Mamata Banerjee has told us that we must meet all groups, all communities, all factions, people of all religion, all NGOs to get what is the ground reality. Because Parliament is where the voice of this country is, and we will stand by the people of Manipur in the Parliament. That's our strict instruction from our leader Mamata Di. Mute Kambu Aduda Rajya Sabha ki lusingba Derek O'Brien, Lok Sabha ki Chief Whip Kalyan Banerjee, Lok Sabha ki Deputy Leader Dr. Kokali Ghosh Dastidar, Rajya Sabha ki MP Dola Sen amasung Susmita Deb yauri. Makoy na Churachandpur ki halaklaba matung Raj Bhavan da Rajyapal Anusya Uikega unaki. Manipur tokhaiba lengak thamba yaroi narco terrorism muthatlu athuba matamda Manipur Vidhan Sabha mi phamgadabani NRC chanalu haiba tongan ba dabi ga loinana Khwairaman Ima Kaithel Joint Coordinating Committee for Peace Imphal gi lamjing makhada ngasi semgat marup wangkhai pukramam leirakna sinduna semgat marup maira paibi amadi laisram laikai ayangpali road ki Ima Ibel singna wakat mi phamkre loya lam sengat sagapalup lamsangi akoibada leiba Ima Ibel singasu wakat mi phamki Kongpal Porompat Women Welfare Association amasung Amateur Athletic Association Kongpal na sinduna Association asigi community holder wakat mipam pamki. Kontha Women's Social Reformation and Social Development Society Kontha kabam na sinduna wakat mipam amasung Human Sen semduna kolaw kaya lauki. Kuray ahongai Thangjam Laikai Nupi Kanglup Laiwang Mamayra Paibi Kurai Thangjam Laikai Mayra Paibi amadi Kurai Salantong Mayra Paibi singna tongan mapam singda wakat mipam pamki. Imphal iski khabam laikai amasung chumbrei thongi Ima Ibel singna Human Sen semduna ngasi khongjang changsingki. Awang potsamam kuno amadi koirengai apunba mayra paibi Ima Ibel singna Imphal Dimapur lambigi koirengai bazar dasu Human Sen semduna khongjang changsingki. Imphal West jilagi manung chanba awang wabagai gi Tingri amadi awang laikin thabigi mayra paibi singnasu wakat mipam chathaki. Bisnupur jilagi yumnam kunogi nupi singna yumnam kuno bazarda wakat mipam phamki. Imphal East jilagi Kairau Bitra Tarung Makhongda Nongpok Ningthau Panthoibi Development Committee na sinduna ngasi miyangi wakat mipam phamki. Kundrakpam awang laikai nupi lumna sinduna Kundrakpam awang laikai community holder Mutum People Makha laikai Mahila Mandal Nongchup Kameng Nupi Samas amasung Nongchup Kameng Young Generation Club na Nongchup Kameng da Thawal jilagi manung dalaiba Kaithel Singh Tabung Khok Apunba Club amasung Mayra Paibi Kaksing Sumak laikai Apunba Nupi Loop Kongpal Thongkhong da Khaidem laikai Apunba Nupi Loop amasung KSDO na sinduna ngasi miyangi oiba wakat mipam sing tongan mapam sing da phamki. Lari angbam laikai laifam kuno kairang amasung kontha aluki apunba body Joint Action Coordination Committee asina konma mapam kayada wakat mipam phamki. Nambol Thiam Mangra Popi amasung lamsangi kameng sabalasu wakat mipam phamki.
Kaksing jila da ngasi khoisaw norba miyamna police ki gari kayamarom amang ata thonkre hairi akhoi ki kaksing paumi nomaitem bhabe son hai Manipur hojik thoklebe irang asiga mari lena yamlaba mioi kyana santi ki khongsa chatluraba matung halakpada ngasi numidang wairang kaksing ki thongkhong bazar meda police na makhoi bu thatki maduda police amasung miyamgi marakta ungkhatnarpadagi miyam adubu tangkhaina bo honabada police na tear gas cameron kapki khoisaw norba miyamna mafam aduda khamdana leba police ki gari sing amant ata thonki thogdok aduda soklaba mioi kyamarom jiban hospital kaksingda hojik laikatnari Kaksing jila gi sugunu police station gi manung chana leiba tangjeng khunjaw gi khunja sing irang asina maram oiduna lanjena ruraba matung mayum da hanjinduna leiba hawruraba matung sakhang daba singna nongwai kapsilapadi amuk hanna lanjena khre hairi thogdok adu ngarang numidang pung nipan khare helakpa adwaida thokibani nongmai adu churachampur jila gi manung chana leiba laison village gi kapthorakpani hairi Amaromda, Imphal West Jilagi Sekmai Turelgi Nongpok Thangbada Leiba Nongpok Ningthok Chingchang Paringda Kukila Lobani Chingnaba Singa Police ki Marakta Nongmai Kapnaki Police ki Paun Hai Haujimaki Oina Nongmai Kapnabagi Thogdok Aduda Asok Apangi Pau Leite Akupa Pau Ngairi Tabiriba Pau si Akasbani Imphal Degri Manipur hojik thokliba tangdu leitadaba phibam asigi yenglaga jilagi district magistrate singna curfew thamjinba amasung curfew komthopagi thabak matamgi matungina chathari Imphal West Bisnupur amasung Thobal jilagi oina hayeng ayuk pung 5 dagi nungthil pung 2 phawba curfew komthokani adumoinamak Imphal East amasung Kaksing jilagi oindi haujingmaki oina curfew komthopagi paw phangdri Manipur hojik oriba thogdok asina Mioi Kudimakta Akiba ama pohliba asi kari maramgino haibasi miyam punna thidok minaba matam oire haina Manipur Muslim Welfare Organization na hairi Manipur tholiba irang asina maram oiduna lanjenar tuna relief camp singda leiriba mioi singda tongan ba sangstan amadi lanai mioi singna tengbang pibagi thabak leptana chathari ngasi akam patalaiba thongju kendra relief camp talaiba mahiroi tara mangabu bal vidya mande palace compound da lairik tambagi khudong chaba pibirakpagi dambak thongju kendra relief camp na thagatpa phongdorakli District Veterinary Office Imphal Isna Sinduna Hangang Kangjibung Makhalaikai Multi-Purpose Rural Development Center da hangliba Relief Camp ta numit umnigi oiba yen loibagi Skill Development Program ama pangthokre Mioi yangkai mapana saruk yakiba training program gi ngasi loisenbigi thoramda certificate yenthokpaga loina angama mateng pangbirapagi damak hangang kontha Makhalaikai Model Club na Veterinary Office pu thagapa phongdorakle Yaol Sagolban Tera amasung Lions Club of Imphal Lemaruna Sinduna Sai Complex Ulo Relief Camp ta nomagi oiba ana laingi camp ama pangthokre camp aduda gynecologist Dr. Bilasini psychiatry Dr. Santi Balana Luchingduna camp ta leiriba mioising laingki hairi Mitei puruk kandaba yadi haiba kholauda Kurai Tinsit Lambigi Nageta Leba Club Kunna Punsinduna Selo Nongpok Lamjing Loop Haina Kauba Anoba Loop amangasi Nongpok Chingutong Mitei Leikol Thalo City Lok Salai Seloi Longmai Singda Semkre Hairi Manipur hojik oriba phibam asigi yenglaga sarkar amadi sarkar gi added college singda academic session lisingani kulumdoi kunmari gi oina ming chanbada transfer certificate natraga migration certificate natraga atai chesa sing yaudana ming chanba yagani raiji gi higher and technical education gi commissioner gi cherola manhai mari leina ba che changsing college na lelakpa matamda mahiroi singna pisilakadabani Raija as the Toliba Irangna, Saiteng Nanglaba Mahiroi Singna, Class 11 Amasung 12 ki Migration Certificate Sing, Lagliba Irang Numitigi, Council of Higher Secondary Education Manipura, applied to Yargani Hairi. Council gi Secretary Topachero Laman High, Migration Certificate Lobugi Akanaba Application Form, Council gi website coisem.nic.indegi, Singtaba Yagani. Akas Bani, Imphaldegi, Pau, Tabiri. Sarkar Hari, Hayengdegi Hogodoriba, Sangsaki Nongju Mipamda, Manipuri Hojik Oriba Pibongi Matang the Kananaba, Sem Sadunalay. Sangsaki Mipam Mangwanang Asin Nungtil Pamkiba, Business Advisory Committee Mipamda, Parliamentary Affairs Mantri, Pralahad Josin Hai, Sangsaki Mipam Manungda Sarkarna, Ta Ani Sujilaba, Manipuri Irang Yauna, Tongan ba Wapongkia, Kananaba, Taurang Tori. Congress na Hari, Pochegi Mamal Hengalakpa, Amasung, Manipuri Irangi Matang the Wapam Sing, Kanaba Haibasi, Yam Namak, Tangai Fadabani.
मे अहुमदगी हौरक्खिबा इरांग असिगी मतंगदा प्रधानमंत्री वाफम खरा फोंदोकनबा दोल असिना दाबी तौदुना लाकपनी कांग्रेस लुसिंगबा जयराम रमेश हाई लेबाक असिबु एकोइना गणतंत्रगी हौरफमनी हाइना चौकथोकजबा पोकली अदुबु प्रधानमंत्री वाफम अमता फोंदोक्तबा अमसुंग मियांगी ओइबा वाफमसिंग संसदता खनरकपदा प्रधानमंत्री याउदबा हाइबसी करंबा गणतंत्रगी थवोंगनो मणिपुर मई चांगै मतमदा प्रधानमंत्री फ्रांस चखिबा अदुबु कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी कन्ना यारिंगदबा फोंदोकली ट्विटर थागपा वारोल अमदा राहुल गांधी हाई यूरोपियन पार्लियामेंट भारत की लेबाक मनुंगी ओइबा वाफमसिंग खनरकले हिरम असिदसु प्रधानमंत्री वाफम अमता फोंदोक्त्रिबा असि लाइबक थीबनी संसदकी नोंजु मिफम हयेंगदगी हौरगनी मथंग थागी 18 फाउबा निमित कुलुमदोइनी चथगदबा मिफम असिदा पुन्ना सिटिंग 13 लेगनी संसदकी नोंजु मिफम मांगोइना सरकारना राजनीति दल सिंगी मिफम अमंगसी संसदकी कॉम्प्लेक्स ता कौकी लोकसभा अमसुंग राज्य सभा की मिफम निंगथीना चथबा यानबा मिफम अदु कौबनी मिफम मनुंगदा सरकारना राजनीति दल सिंगा मिफम शांति ओइना पांगथोकपदा मतेंग पांगबिनबा अपील तौरी लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की मिफमसु ngasi पांगथोकतुना मिफम मनुंगदा पुथोकदबा बिजनेस सिंग खनकी मिफम मनुंगदा मरुइना बिल सिंग पुथोकलबा याई मदुगी मनुंगदा सिनेमाटोग्राफी एमएमएन बिल दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एमएमएन बिल डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एमएमएन बिल दी नेशनल डेंटल कमीशन बिल नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल अमसुंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एमएमएन बिल लिसिंग अनि कुनिथोई सभादा पुथोकलबा याई आसामदा डिलिमिटेशन की थबत पाइककदोरिबा अदुगी मतंगदा पब्लिक हियरिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना ngasiदगी हौखरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर अनुप चंद्र पांडे अमसुंग अरुणा गोयल ना राजनीति दल सिंह सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह अमसुंग मियांगी वाकत सिंह नुमित हुमनी चुपना इराई नुमित फाउबा तागनी डिलिमिटेशन की प्रोपोजल सही असिगी जून थादा फोंख्रबा मतुंग कमिशन मदुदा येनिंगबसिंग मखोगी मोट थासिगी 13 फाउबगी मनुंगदा पिरकनबा खंगनख्रबनी मदुदा मियोई सट्रेट यांखै हेनबगी वाकत लाखी हैरी डिलिमिटेशन प्रोपोजल असिना लोकसभा सीट 13 अमसुंग विधानसभा सीट 160 थमनबा प्रस्ताव तौरी शेड्यूल ट्राइब सिंगदा सीट 160 की मनुंगदा सीट 18 अमसुंग लोकसभा सीट 13 की मनुंगदा सीट अनि पीनबा प्रस्ताव तौरी प्रोपोजल असिदा शेड्यूल कास्ट विधानसभा सीट 9 अमसुंग लोकसभा सीट अमा पीरबा याई इलेक्शन कमीशन की मिहिर कांगबु अमना सही असिगी मार्च थादा डिलिमिटेशन की थबक हौद्रिंगाइदा राज्य दुदा चतुना मियोय क्यागसु उनखिबनी आसामदा इकोन कोनबो ओइना डिलिमिटेशन की थबक इंकुमजा 1953 पांगथोकखिबनी केंद्र की हकसेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडावियाना हयेंग नई दिल्ली ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट हौदोलगनी नुमिनिनी चथगदबा मिफम असदा फूड सेफ्टी सिस्टम की मतंगदा वाफम कया खनरबा याई मिफम अदुदा अफबा चिंजाक पिजनबगी मतंगदा सरुक यागदुरबा मालेमगी लुसिंगबसिंगी मरक्ता वाफम कया खनगनी हारी मिफम असदा तोंगान तोंगानबा टेक्निकल सेशन सिंगसु लैगनी हारी मणिपुर अरोइबदा मरोइबा पाउ मणिपुर शांति हंजलनबा पांदमदा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की एमपी मंगाना साबा फैक्ट फाइंडिंग मिहिर कांगबु अमा ngasi इम्फाल थुंगनरे मखोइना चुराचांपुर चतुना मफम अदुगी मियोइसिंग उनकी नुंगथिलदा राज्यपाल अनुसया उइगेगसु उनकी मणिपुर अथु मतमदा तंगदु लेताबा पुरो हाइबा यावना तोंगान तोंगानबा दाबी सिंग तौरदन ngasi तंपाकी मफम क्यादा वाकन इफम फंकी इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर अमसुंग थौबाल जिला की ओइना हयेंग अयुक पुंग 5 दगी नुंगथिल पुंग 2 फाउबा कर्फ्यू कोमथोकनी सरकार ना हाइरी हयेंगदगी हौगदरिबा संसकी नोंजु मिफमदा मणिपुर की हौजिक ओरिबा फिबंगी मतंगदा खननबा सेम सादुना लई अमसुंग संसकी नोंजु मिफम हयेंगदगी हौरगनी मथंग थागी 13 फाउबा नुमित कुलुमदोइनी चथगदबा मिफम असिदा पुन्ना सिटिंग 13 लैगनी पाउ लोइजरे।